की खूब और कब्बाते से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kajingwan jong ihang ni baru kaitai dah kadang dah kamasim kabadap dah kajing sokhiya ka shibun. Namar babali yu bak sarkar kale lendet namar bak klem petai ka ya ka hok ya kajing shisha namar ba katkum ka meeting ka bangilarai ha ka meeting namar ba ni pak sange ya ka tu berkama jong ka license ru namar ba andre namar kamdai ka babiang namar bina do nong kong kisngi ru nila dawa hiru ya ka sarkar ba kalajsan hi kan long bek ka ba kuj ka ba hok bat ka banong kong hi ban yo ya license ki badai bek kini ki badai bek ki Meghalaya mar ka batam nang ta pade ya ki bamdai Meghalaya ru kidai ki bala rim kila la dai bek ki ba la dai ki nong song hang ni kituru kidai ka doni ka hok ki ban yo handrei ka sarkar pada ka mempersngap ya kata bat ka kawero kadai ka jingmi ka jinga kelumar ban ni menin ba ka jingwan jongki lalong kum kading kamdai su ka karkomban jongki kadai ka bakala temu ban ya pendek ban ni ka jingwan jongki namar ba maki hi ki thau ya ka jing kelumar ndai bangi thau mangi namar nilai kambang nado nong kong kisni ro namar ba dadon kanu meeting ni ada ka sithi ban ni tho da ka sithi ngim ya kran mar kmat bat da ka tin mo handrai maki pada kisu hela da ka tu kamai ka sithi ngim yo ya ka ba kinwan manle jurbor menin bat ka jingla jurbor jong ki menin em katu kadai ka long bi an kam dai so namar maki ki banang ki bastat em ki klam pentrai hak ya katu ka an andai ka long bi an namar ba ki jing kene jurbor ya ka mar ka mata jong ki jong no dai kadai ka long bi an namar handai ki pun ki long semi ki bakelon bat ki ba suwan ki dai ki badan like seni handai ki wan maki ki klam kali ban ong ne bani like sen kisuan bet chustot ir to kamar handai nang to ikelon itu ikong bat dala kelon tu ikong pada ka idoni magistrate idai ka kerteng ngam latip idai jak nong klau idai jak majau handai I ong kumno nara bet bat breu ra bat tia rada kaya mensau kaya dep katur kolong bian balai ka daga banang ka bastat balai ka keren kum tu balai bandong ra bat tia ra ban breu rada ka mensau ka mat ya dep kum tu kawan kum kading kamut katur kadai kalong bian mar ki kan borenti ya kaan ngilai ki babi tang bahan rai ngitip ya kaan kumno kaan ka pentrai kam rai mati pade kadai ki bastat rai ya kaan kum ngitip mar katu ka jingle jong ki meninem kadai ka bang ngimam su tenan bat na do basdang hi mar ngadai ka mambar ha ka TVC ngam jupet hiro ka meeting bat ka ka bangi yarai ka TVC ro katu kiklam penmi ngirai mentang nang tah maki pade ki pha syakut da ka bathok da ka bajeler da ka bambek katu ka kajing ya rajongi ha ka meeting mar kajing rajongi bangi mamsu tenat ro namar ba kin penmi kelumar ya ka tham ya ka halal mar hooj ngitip namar ba kajing ya penbek jongi hi isu tenat ya ka sarkar la da ka ai ka jaka ka babiang ngilai lang kelai ka er hong kemen ka jingwan jepiem di pada ka bopikwa ngiwan hang ni namar bangi dawa ya ka hok namar kum warban minister dai ban pek bangi dawa ya ka hok lada khot ban ya kran yang ngiru ni lek ban ya kran batu badada khot ru man ka sin wan ni yang man ka sin namar liu ngi kwa ban ya bet mar menin ngilai ya phone ya ka no sen ni phone umum sempit ya ka phone andrai ma uhi bau ai ya ka nambar phone ka bau ong kum ni tapi dam kam ha kanu ka por phone yang a handai menin ngidam kam bahayu bali umpit ya kapun bali upting tang bacukran da kapun ro imar kajing jelat dong ki long lapau ka dai ka ba la long ka dai ki babi namar bali mauhi ba unumbar pun ro ai mauhi lada pidam kam ha kanu ka por pun menin ngidam kam bali umsim ya kapun bangi pun namar ngi kwa ya kani namar ban pensange chisendon ya kani ko pamle di anjong ka municipal namar bangi kwa ro bagi dai kin khat ya ka meeting mar agency yangi jong kani ka taw ban jing TVC ikwa ya ki bakin pat kerti yangi namar bangin hak ngini pendek
Namar ba kumno berkuam ya nanti jong ki menta asmi bat menta ni habnya raya. Ikan thai itu ikan ini ikan thai. Kadai kapap bat kalong kap bai ki lembut nanti ya ka anjen berkuam le jong ki. Dehan rei namar to kam nilai namar kajing biak jong kamu namar ba ka klem pek ya ka rule ya ka an. Kata tembak namar lada ka sorkar kan ya ban aya gila sendai. Hangta gan bantip uno badai namar ngitang ngim tip namar ubiang padom biang tlangi ngim tip lada ka sorkar hi kan ya tum mangi ubadai hok methalaya unyo ubam dai hok ndai ban yo dan dala dem sam ya kata kin ya ken shirawan shek kinu ke badan kinu ke bamdan ka hangta long ka babek em dan namar ngancu angai pi bangat kata em ngamla ban batai namar ba ngada kelima ngapi dan namdan kemang itu yang ngaki dan namdan dan namar kani long ka anjen la ka an ka petri kam shisha dei ka kwa ya ka jing baha jing miat mangi ginong song snong ka kamut kan ya da ka an ka bakin aya ka kalai sen badai hok nong me khalaya unyo bam dai hok ndei unyo kamut hangta gan mantip bateng kan nungut kido kan nungut kiyo namar ba ngan coba tanya yang ni pat ngamla teh namar kim nya tu em yang ngamo ngadon namdan la subo mentang akali mede ipik na ai umi tu yang Tapi menjur nem pada penteriak sebuah lada kelabiang lu kita nabang sedang. Ya kata ingin dia pek hadin lada ka sorkar kan penbiang da kerpon ka badai. Min siapa? Bat lada kamla pada te. Ni haban ya pun. Ni haban ya cekmat. Kan ini larai ban ya cekmat. Da lada ka khat keran emergency yang ngiru. Ini larai kan ya ka TBC. Kumno ngin ya penbet kumno ngin ya penhaidin. Kumno ya kato ka bakakam ka bakilale. Ngin ya penbaik biang sacisin kakamut siap pek hadin ya katangan panang banrai mentang bat enda la dapat ya dala rakat emergency yang ila shine la cicina kamun in saya rasa bat ki bat ni siap pek hadin ya kata ndai gemang bangan subatai lupa mentang patang namar bang mar mentala sis nam siteng namar ngila dei kata kai membaca TVC bagila syaikat nakapot bat tempat rai hiro magi ro banlek kumno namar kanil along baik mar urgency jongki bagi kerki magi tak ada ulai jing shisha kini kinong mi khmat hang ne ki badai pet ya ka urban affairs ngam trai ki patiao ne ki smok ro ya ka an kin da smok don kam maki ban kendo yang ni bangin batai bakin tit bajayu hamadan bakumno ka don ka jing pen an ni kloi ban lek kran ndai mata ka demand jing ro kalong ba ka de ban don ka immediate Provisional Town Vending Committee mangingi ni kita kat jaga committee motor mapi iki surjongi klam sngam isule marway kunsul kalau along bi an kalau along against all the orders of the court kalau along kum penyalam thame iki penthame bagi alam baklai ke court ro kadi kasoka ke belong answerable ke court mengiting iskwa bet bakan ya bet ka an ndai bakin su le tang dep namar ba pitep ki nadon ki an maknaro ladam pentri kam kena kin bun ki besim kabu ya kaan kadon re Atu pimpa kono no gajing yu bani kendu eki dan kata gajing kendu bani kran ya tlep mening ngila tho ka shiti urban affairs minister ban ong ba khot ka file na provisional town vending committee but naka municipal authorities but naka urban authorities khot ka file ka ba nadu ar hajar kan riu nang bakin song tho kani gajiya ki gade ai kan nong rim jo kani gajiya ki bat kam tam bakin tip tu ki shiti ki bangia tho hakin ki sngi bala dep pan kedau ba bale ka don gajing ko aba trikam bat bale ba hapan pendet ti ngatra ki hapan dep kam ram sama ki hapule kwat so kan dia kapet ki shiti nama labun ki shiti bangi pha nilai kim jia pule banya kim jia pule jingmun sa poi operation ni ba ki riu madan ki habya ki hapan dawai ki hok mendai ka jubam kadai ba kat kimpat pentri kam hok ja ka an dei mangi ngi ki member PTVC ku mangong dei mangi bani arai yang penting reki klem sngap yang ni ti kalong kala apa bi sai ka jelai bro ko wei but hadu bakin pentri tik patik em ngin yai peteng be ki jing yaki haki harukom kat kumbala ai daka ai viti sun sharingi banyaki hadu mentah le ngi la cooperate ka sarkar dei mangiru ba penwan lam ya kene ka an tung ni ha jilla Meghalaya bani cooperate ka sarkar ngrei la ka sarkar ka kwa ban sim ka bu ban pen kenya ka an ding ngim num cooperate we will have a non cooperation movement
and kata kala bansim kanu ka form mo. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.